الزول اللون يركل لي الزول فلا كنت يركل لي الساقي on va dire déjà bonne année 2023 en attendant ونتسرمغ داغن سكوس ميكياز لو 12 يناير 12 يناير أكينيغ ذي يناير مازيغن 1973. Donc le discours est assez ماشي pour vous déprimer, non, pour j'espère فهمتي la fête. أتكمل مثايض prochainement. Il faut toujours marquer l'année, ça c'est الحوايج positive au début باش تهدي l'année bien. Cela dit, نكيني أساقي وسيغد أو ندينيغ إن من دني يناير كي تدون à l'occasion de يناير je voulais vous offrir ce CD. Offrir ce CD, il y a 10 chansons dedans, plus un livret de présentation, tout rachignon d'Arl. Ou maintenant, l'offrir à celui qui répond à cette devinette. À cette devinette, أتنغروني la devinette نيا. إني كي لازيكني يون باش تقارن شغل c'est un roi, non c'est un président, on s'en fout. Il y avait une prison, il y avait des prisonniers. Il décidait, comme il est amoureux des mathématiques, des calculs et tout, il décidait de faire une grâce présidentielle, royale, et au محبوس هادي يرن اف ستقسيا إذن ديفكا يروح يوك على بريزونير يوصل يناس فوالا أتسن لا ديفينيت إذن ديفكا يناس نتخدمم كل الحبس استخدمم سنة تبورا يوث التسوفا روفريد اليسار ستادير لا ليبرتي يوث التسوفا بيد شرع الفينكا لا غيوتين حدور يزري انت ثابورث بيرسون نسي سي كوا لا بورت كي ريبريزونت سا و سا لا غيوتين لا ليبرتي devant chaque porte زدث نكل ثابورث يريس يونسس إلى يونسس يون ديكسن حدور يزري توجور انوا يون ديكسن يقرد كان صح il dit que la vérité يون ديكسن يقرد كان الكذب il ne dit que il ne prêche que le faux. Donc Inès vous avez le droit de poser une seule question. يون وستقسي كان يون غير اساسنا كينيا ذو مش اكون يعاونو ستقسيني تختار مثابورث فيا فهم اثكم. Eh ben, je vous assure qu'il a الحل يون يخدميت يفكاياس يون وستقسيني يون يخدم ياك لي كالكول يروح يسوفري ذا روفريد اليسار. Il a posé la bonne question au gardien et يروح avec assurance. Il était rassuré que c'était la porte de sortie. Il n'est même bye bye à la prochaine fois. هو ورثي مليليث ياساس نني يفغ روفريد اليسار. Donc, Inthiyid, Dheshou Mustaqsin, quelle est sa stratégie, sachant qu'il n'a le droit de poser qu'une seule question. Ouinadirna Fustaqsiagin d'ici le 12 janvier, est-ce de contacter, Ouinadirna Mzouaron, est-ce de contacter et dire que son adresse personnelle est Chigawa Guinéen, j'espère à ce diadjou. Voilà. Tanmir Thenouan, Ouninir, bonne chance à tout le monde, à Foudi Gerzen, Ouinadirna Fustaqsiagin. Chapeau, voilà. Et CD. وأنا ما سيسل ما يجفس أدي يخدم أكا وسياجي بلا أدي يخدم أكا تنوير ثنوان.